Andi kasi kwa mo jibutip wa aga chipau tarik yung new December andi sa jai ngelawan por khat VVJ do em ngani ga jingelang pai ba yung nga hai ta ham dan jis len por khat VVJ te khot ai phi lok ki jor bro ki wa ya em lang wa te kasi yo yang gi nga kam pus kem gi ya gani ka block committee yang TMC po juai hai ju por le em gi bru ki wa i nong mi khmat ki rem ni wa jo em lang le ki XMDC le ki wa ya em lang te ski to khut lang pi ki lok ki jor pe ba kat ku ye wan chakata ga jing lang ha ka chi phau zare di December se jan por khat bi chi hamadan jisle to andru hojing to ojing ko chan ma madan mo ngo ko chan no me kam aspiring candidate yang ke TMC no yang me yo jadi kamu di yolang bi woro Dio bi jingman yang di sarkar, dio bi jingle yang di sarkar. Jadi kami borok yo kon kwa gi jingala. Angai skam pi ba borok le kwa bi jingala, kwa bi kamu di sarkar emeni. To male sa dur hate hi sor. I borok kwa jingala wan ra ai ka roi ka par man inclusive. Munto du ikati kan i katu kan ningo dan hi ka te ka roi ka par. The inclusive development ni borok hi yang do sektor education, health, agri orang iman ke development untuk ada ni yo ya kamu ikat tu kan ni udah bro tengah saya skema malah jadi kan yang udah ni yo kersandang yang emang parti TMC kuat jinggalah yo iwan ram untuk dua konsensi yang ini jinggalah ya ke state dia bro kopi Mungkin itu jing man candidate mah ke TMC dah declare ke mereka official candidate yang ke hak kata si hak kecil power tarik yo kut lang tetang hak kata si man official declaration di state president no CRP leader kata kasi yang declare gitu तो ईदा decide align jet sia sa TMC kani to ajen ngajing perkat posaki ba pon ba ngajing ya perkat ini Islam ba dan dingin nrunya penai perkat di hawan gulti kamar tepi ngaja mau kongres tu yobi mi kurum kuram nado na national level ki leaders yang kagi wa he da di jotki te ado ni state yang ile man gi jing pet yang ki mta o mem da em hi ga da yi re yi tang mo mi ko pa thai re te da lo te i perkat di kam gi bru jam kongres hawan gulti lai te yo de jing wan yang party TMC ni wan ga mon ka pen yo gam ka em ga kalat mo ka platform mo thami bak ideology yang ka man ga jo hi ka la ko pet hi ye gi ko chiliang ni sem chiliang ye gi ret pa we yo ske da ga ni gi ni wa de chau lai ni yo ka demand yang ki ya ILP ka demand yang ki hapo ka sut ka kasi language hapo HDL dagi MP yang ka wana bar dagi wana amai yung to na state mi kalian dang chim gi ya ni ka bin gi wi nya parliament heta yo kun nem ta ngi ta yo kani to ka party wa em sekali te jing snyawi te da no rem te jadi de ni party yo wan ra ka jing la hapo ka roi ka par po chang yang i conference da wa state la ko तो kaman yo bi react ki local kam hajwa for instance ya ka perception yang ki TMC ini yo gi ka berarti pi gi bro ye play politics bonjai handrai ikami ho batai i kamu yo bi ka hado apa Bengal ni election ada pula katu tak BJP gila ada dang khai katu sit ba ikami yang kai yo kre apa West Bengal le ho ga yul ti le ni ikami ho batai dang sedang pun mon parti le untuk gosok iki yo priang gi bro bi kam kongres le mencuarang stan handrai ka TMC sang yo gi bro start le che ga ni untuk report yo open be gi bro kan ni ro di yo social media di yo boro per te ngatarai bro do sang tu i do diang gi ni ba mem de ko parti plat de kan ni ha kata he ganti ami khalia ko win percaya jing tombor yang ni MDA sarkar yang kan ni jing to former MLA yang ni yo support no it is in Congress till date and while you have shift from Congress to TMC jing to aguni to pi yo support no former MLA yo he ya kan ni jing ra yang i maka TV dia bikin video le koman viral he le leng wada yo pi jing ra yang i nga i lang man ni kwa yo dai ti ni mentor jo ma kini jing ra yang i lang ba yo he yang Congress ora gini gi bro yang Congress kini uci mi ani karai
Ni ba mtok ka jing rai ngas men olai TMC yang rai jing ya peli jumbo di Goslam ha te kani te for MLA na ma arsi dulu o chirup yo nga umano au no percani yo nga kani kati yo ya em nang chirup nga do ko de ni cha Em cái open bar rồi kan ini ga kini yaki ini sen bahalang ini uro aja ga ini is bulu surok TMC sponsor ni mana kadi kata na ngam nam jing tip nam jing yo tip tapi kajing kani to ko yi bru politics yi go ngam te ada jing pusaman sim ni bru te unemployment rate ada high rate ini ka menum yo kre yo ki nok ko ta bru ti um sa si te politics yi ko ndo si bon tang wa itana dam trai do ate